pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ću vam govoriti o jednoj negativnoj globalnoj pojavi koja se zove fake news ili lažne vesti kojima smo svakodnevno izloženi. Pitanje istine nikada nije bilo važnije nego danas. Ljudi tragaju za istinom od kada postoji čovečanstvo i jedina istina koja ne može da se ospori je da se rađamo i umiremo. Sve između je traganje za istinom. Sa razvojem masovnih medija to je postalo pitanje broj 1, posebno što mediji imaju ogroman uticaj na pojedince i njihov način mišljenja, kreiranja sistema vrednosti i zaključivanja. Mediji, nažalost, imaju autoritet i ako nešto nije objavljeno u medijima, kao da se nije ni desilo. To su vremenom ustanovili vlasnici medija i koristili su naučna istraživanja iz oblasti psihologije, sociologije kako bi uticali na mase i uvećavali svoj profit. Zato danas postoji ogromna industrija informacija i kažemo da živimo u doba informacija. Informacija je postala roba kao i svaka druga. Koliko je uticaj medija na ljude veliki, najbolje je pokazala radiodrama Orsona Wellesa o silasku vanzemaljaca, kada su ljudi poverovali da se to stvarno dešava. Od tada se rade brojna istraživanja uticaja medija na društvo. I to kako mediji utiču na pojedince? Pa prvenstveno utiču na čula, vizuelno, auditivno, audio-vizuelno, jer čulima primamo informacije. U štampi vizuelno naslov i fotografija mogu uticati na to kakav ćemo zaključak doneti, a da nismo ni videli tekst. Na radiju, slušajući način na koji neko govori i šta govori, a što se tiče televizije ili videa, uključena su nam sva čula, imamo doživljaj da se neko baš nama lično obraća. Dok čitajući štampu možemo više puta pročitati informaciju i razmisliti o njenoj istinitosti, sa elektronskim medijima nemamo tu mogućnost. Posebno na televiziji gde se kombinuju zvuk i slika i kaže se da televizija kreira spektakl i ja mogu reći da na televiziji ništa nije istinito. Može da kreira sadržaj da bude baš onakav kakav je konzumentima potreban. Čak i kada se obraćate preko televizije publici, ugao kamere, osvetljenje i pozadina mogu uticati na to kako će vas publika doživeti. Internet se pojavljuje sa pojavom liberalizma i razvijanjem društvenih mreža i video kanala kao što je i YouTube, gde svako može da kreira sopstveni sadržaj i u odnosu na broj pratilaca od tog sadržaja može i da zaradi putem reklama ili putem prodaje. To je jedan veoma pozitivan aspekt, ali liberalizam kao što podrazumeva slobode, on podrazumeva i ličnu odgovornost koja ne postoji baš uvek. Međutim, u periodu kada je profit vrhunska vrednost i jedina vrednost koja povezuje svet, dobijamo sadržaje koji za primarni cilj imaju samo profit. Cilj je prodaja informacije kao robe. Pošto smo izloženi ogromnom broju informacija, a čula jedne prosečne osobe ne mogu sve te informacije da prime, onda mora da se kreira informacija koja će ta čula da zaintrigira, da se izdvoji i da izazove reakciju. Kao što sam ranije rekla, ljudi su satkani od emocija i neko je ustanovio da je strah od smrti najjači strah kod većine ljudi, nezavisno od toga gde žive na planeti, i na ovom strahu bazirane su i religije, tako da to nije pronalazak 20. veka, ali se u 20. veku otkrilo šta izaziva najveću pažnju ljudi. Tako da danas u medijima dominiraju vesti o nesrećama, ubistvima, svađama, potencijalnim opasnostima i to su vesti koje su nažalost najčitanije.
Otvaranjem članka ili videa vi ulazite u sadržaj koji se možda i ne poklapa sa naslovom, ali sa strane uvek imate reklamu koju vam Google nudi na osnovu nekih vaših prethodnih interesovanja. Klikom na reklamu vi ste doneli zaradu autoru sadržaja, videa ili teksta i zato smo preplavljeni negativnim informacijama koje stvaraju sliku virtuelnog sveta, zamišljenog sveta gde je sve negativno i osjećamo se loše. Strah od smrti koristi se i u marketingu uveliko, pa danas imamo zdrave hrane, zdrav način života, plastične operacije kao posljedice straha od starenja i bolesti, razne metode lečenja u ponudi, razne metode za lečenje raka i nekih opasnih bolesti. Takođe, ideal lepote je određen medijima, prodaja kondoma zasnovana je na strahu od HIV-a i možemo videti svakodnevno bezbroj primera i stalno smo bombardovani kontradiktornim informacijama i ne znamo kako da donesemo ispravan zaključak. Zato se vraćamo primarnim i trajnim humanim osobinama, emocijama, načinu mišljenja i govora kako bismo uspeli da se izborimo sa lažnim vestima i njihovim uticajem na nas. U odnosu na to kako razmišljamo. Čoveka karakteriše logičko mišljenje. Mi na osnovu nekih premisa uvek donosimo zaključke. Zaključujemo deduktivno ili induktivno, a u zaključivanju postoje i logičke greške koji neki autori i mediji veoma vešto koriste za manipulaciju, za pojačavanje emotivnosti, a prvenstveno za povećanje profita. Sigurno ste čuli za Aristotelov čuveni primer deduktivnog zaključivanja, svi ljudi su smrtni, Sokrat je čovek, Sokrat je smrtan, to je način zaključivanja. Kod nekih vrsta zaključivanja mogu se pojaviti greške, kod induktivnog pre svega, a jedna od tih grešaka koju svakodnevno srećemo na našoj političkoj sceni, bilo da se radi o vlasti ili opoziciji, je razlogom na čoveka umesto razlogom na razlog. Napada se nečija ličnost umesto da se napadaju argumenti i iznesu svoji. Ova greška u zaključivanju može se izjednačiti sa bezobrazlukom, jer se diskredituje nečija ličnost, a ne njegovi argumenti. Druga greška bila bi kada se tvrdi da je nešto tačno samo zato što nije dokazano da je netačno ili obrnuto, ne postoji naučni ili materijalni dokaz za tvrdnju, već treba verovati nečoj reči i tome smo izloženi svakodnevno. Treća bi bila da je prvo uzrok nečeg drugog i da postoji uzročno-posledična veza samo zato što se nešto desilo nakon nečeg drugog, bez ikakvih dokaza i najčešće je ona u praznoverima i predrasudama prisutna. Ako pevamo, na primer, pesme, padaće kiša. Četvrta je pozivanje na silu, takođe jako prisutna, kada se poziva na silu bez argumenata, kada jedan od učesnika u raspravi zapreti drugom učesniku silom ukoliko ovaj ne prihvati njegove stavove, to smo imali često prilike da gledamo na televiziji od nekih političara. Peta je kada zaključak ne sledi iz premise, ne postoji veza između premise i zaključka, a to je, na primjer, kada kažemo da 1000 ljudi veruje u nešto, znači to je istina. I meni najzanimljivija, najčešće korišćena u javnosti je zamena teze, to je logička greška koja nastaje kada se ne razlaže i ne dokazuje zadata teza, nego se vrši jedno suptilno, a nekada i grubo prelaženje, pomeranje pa se obrazlaže i dokazuje neka druga teza po nečemu slična zadatoj temi. I to je jedna vrsta logičke manipulacije jer se sagovornik obmanjuje i to je najčešće korišćena pri kreiranju lažnih vesti. Ona istovremeno izaziva i emocije, vezuje se za
jednu istinitu premisu, a druga premisa uglavnom nije tačna. I zaključak nikada ne može da bude tačan. Osim logičkih grešaka koje se koriste za pogrešno zaključivanje, postoje još neke metode koje mediji koriste, a jedna od njih je nametanje teme. Ono što je u medijima je aktuelan problem, svi drugi problemi su nebitni. Tako se zamagljuju realni problemi, a nameću neki važni problemi i neke manje važne teme. Drugi primer je da na naslovnoj strani se nalaze sadržaji, na primer, o političkoj situaciji, izjava političara, izjava pevačice, neki kriminalni miljeji, lične nesreće i sadržaj se potpuno relativizuje, tako da ne možemo da izdvojimo bitno od nebitnog i ne bavimo se sadržajima koji su nama bitni i problemima koji su nama bitni. Druga stvar je zloupotreba trenutka kreatora sadržaja. U trenutku kada je veliki broj ljudi bio zatvoren u svojim domovima i jedina komunikacija sa svetom bila je preko društvenih mreža, bilo je povećano konzumiranje internet sadržaja, pojavile su se zastrašujuće senzacionalističke vesti koje su za glavne aktere imale Bill Gatesa, migrante i vakcine. Zloupotrebljen je trenutak straha stanovništva zbog povećanja broja pratilaca i profita. Onda su kreirani razni sadržaji povezani sa pandemijom bez valjanih dokaza koji bi nas naveli na ispravan zaključak. Sa druge strane nismo se bavili realnim problemima. Kreatori sadržaja mogu biti konkurentske kompanije, mediji, naravno političari, mogu biti i države. Neki kreatori sadržaja na Google analitici pronađu koja je tema najčitanija i prevode sadržaje iz drugih država koji nisu problem u toj određenoj sredini. Naprimer, borba protiv GMO u Srbiji je nesuvisla jer znamo da je to problem na drugom kontinentu u Americi. U Srbiji još uvek postoji dovoljno hrane koja može da se proizvodi na tradicionalan način. Kako se odbraniti od lažnih vesti? Teško, naravno. Prvo treba proveriti izvor, da li taj izvor ima neki autoritet, da mu verujemo, zatim proveriti druge izvore, kakve informacije daju, po tome koliku količinu emocija u vama izaziva određena vest i obratiti pažnju da li se vest tiče vas. Moja preporuka je da se uglavnom bavimo svojim okruženjem i problemima koji nas okružuju, da zadržimo svoje ljudske osobine, da budemo odgovorni prema sebi i svom okruženju, da informaciju tretiramo kao robu i u tom smislu informaciju posmatrajte kao bilo koji proizvod koji kupujete u prodavnici i imate pravo izbora. Javnost u svakom slučaju treba da ima kontrolu i da govori o problemima, ali da pre toga pripremi tačne i valjane argumente. Zato imajte u vidu da je bolje da delujete lokalno, da razmišljate globalno, ali da se bavite svojim okruženjem, da ocenite koji su to problemi u vašoj sredini, da se ne bavite globalnim problemima koji se ne tiču vas lično, da izbegnete što više gledanje televizije i uticaja televizije na vas i da uživate sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima, svojim životinjama, znači uživajte u svom okruženju. Nemojte dozvoliti da neko u vama konstantno izaziva negativne emocije.